watira diwaza hojumwe mihima ya hensinu ratuyamba na waja huu ribu wa elimu ya hanyu nyinyi wangalizi wa tukufu wahesha bakati la interneti ya mlio hundani nanyi mlio bonze ya ujua mke harma manzishi ya huonesa izo shabakati la interneti ya zidiwa za harmentinu uhusu zembi za jirisi wa harmentinu ulanzira rega istiklali hata na lelo rimnikanie nafasi ni wa Komoro mlio hundani ni walobonze mwanzishie shabakati la interneti ya harmanzia za WhatsApp, harmanzia za Messengeri, harmanzia zonti pia ili mwanzishie shabakati la internet ya hujuma emihima mbali na bali mahsus ya hususi mali za daula inamna za swarifulo harmanzia hatu ili mdulo na toramuo ya ujua ya onese mihima ya waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya tosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda harumao mji wa ezi moroni hunu ngarimnikaoni yehawa jimla ivumao haruma inti ya hatu bonyoti ndidungao nani mjoka ulidunga haruma ezi habari za hatu za Komoro tosa na salamu hoju ya hanyu la plateforme multimédia et multi-service pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente besha ya ukaya warabu harumao mwezi unu haina usiku wonswaidi si wa Comores ngarjo hamba ukaya zenti usita zinu wa Comores maisilamu warejei haruma yesita ngwa ifungao yabo kullu am wa antum bi khair haubua yeze habari za hatu za Komoro ngari handisao harma wumhima wahe emalaf ya isa ya tolwa husu Said El Arif mhu wahe partirja wakati kao ya kamkalman wahe sepan ikao shaka wende sa taifa shaka wende sa ze assiz na habari za Komoro ranzi de sitinku ya hatu hisa itowa ye video nku ikao Said El Arifu ha kautsense mandono ha urongoza na utongoleza ishaya walo kinyume na Azali Asumani neze Aziz nemikonsi ya taifa ya disa yabo hata nalelo wa Komoro wonsi pia shabakati la internet ya nguwa paro wangalie haku na huishilia haku ye video hiyo holelo ndizo kalma ikao lelo metro Said El Arifu ngusi badili harma iluha yalonio lelo si hukume za hisa za Gabil hawaza haina usiku zima hazilera 20 na zine rihisari bakishiwa nsi hukume na uwasili tarehe mengomili na radaru ya mwezi wa me Kabil ikao usiku kabati boheba haukaya emadati ya tolwa menji ria ishilia ria namza ria shainshi madati kao ye opposition walo kinyume na Azali Asumani wamba wosi zensihu hizo zonsihu zalathimu wa mhunwe hakonansa lakini zelugha zatekeleziwa zonsi pia nemiadi yatekeleziwa nuwalo kinyume na Azali harumai madati yonsi pia wayatoa kabati yao nalejua yao na abahao wa Komoro wa kansi gwa lindi yao etarehi mengomili na radaru ya mwezi wa Mekabil tarehi kao wa Komoro wa jua wezidoka ujiro wenji wato harumai silsila ya hema julungwe ngwaramu wao ndondo yesidoka ujiri ukakabati zidoka ujiri wanza wabadili hawa wairende konansa kabati zijoka ujiri izo ndizo owenji wa Komoro watanabahio lakini shabakati la internet ya garini konvu rihimi harme kote lelo harma zensi hukume za hisa zaribaki ya uwasule tarehe mengomili
nandadaru rihimi harmale bamba harmo mrondo wa huwa lo kinyume na azali ruwalo ulaya ruwalo komor ruwalo yo harme dunia kamili ngasi harmale bambela hao ibimana ngari wa shangiri yao ngari shangiri yao ye opposition harmazen si hukumezini haushanshi hojumazen si hukumezini heini fikira ya uhunua haini fikira ya uhunua Rais Azali Assoumani hasharia ngasi hodingoni mwalo kinyume nae haushanshi itijoka hama valushabakati l'internet ya gujoka utsongezayo opposition ifashili bimana ieshue msuhanza ninjie harma wa mrondo huo itijoka hama lejina la hangunga lijoka uvumbula uka lomengoni mweza tsongeza ye opposition wafashili msuhanza yodemana rirengawe zemvuzo msipia za hesha bakate l'internet ya rike hodingoni mwe opposition na bongo achomba ukakwatsutsaha kwa johamba inamna hiyo ukakatsultsaha abaha mana mpiro wa hangu watsisasi uri shanda ila opposition sidia muni baraka ilo hunu minsu nja harme mahamili inu njawana na muni baraka ya ulo hunu na Yusufu Muhammad bana ya ulo hunu njawana na mrulo kinyume na azali itsoka ulontipia ulo hunu masiwani ya hima ya lofishari na azali samina wa atwana wasonima heini mrulo kinyume na azali ni hizi ya hahe ulo hunu masiwani wanenkodo hunu masiwani ya hima ya lo tayari ya fungwa ya lo tayari ya remwa ya lo tayari ya nje pangani ya lo tayari ya rumie heni ya lonisho no ya wane na azali hauka iyo de tafsiri ya opposition sha tihimi kinyume harme mahamilin mpakani nizimise hatu yani nizamise ngalawa nizamise meli hobarini nifuse maji de opposition yatoka ulazimike yena mwenye baraka na Yusufu Muhammad bwana na Razida hunu na Ahmed Hassan El Barwani hunu wahimewa wane na azali na belu no wado hao wida wao ma opposant sile namna hiyo izoli zamba etarihia hatu ngiyobanu ngiyo harmaze video zinu rizianti yobanu gamjwao izo pia rahamba pia izo rahamba pia ranzi mars 2019 hata ujana lelo uhusie opposition neleta ya wende waliwaha ulaya Faransa rili remele taya ilo ndro rigadbili Kau yodo mbana ya hadani ya hesha bakati l'internet. Yodo ligne editoriali ya hesha bakati l'internet. Hadani do faliki. Heini mrulo kinyumenezi inu. Ulobonze utomsasa. Kawe mwanamme nzobanu. Paske sisi gasvanu shabakati l'internet ya. Ndazibi zijirio harmensi inu. Ndazibi zijirio zajiri harmema hayabira. Rito uzanda banu. Bimana de zembi zajiri harmensi inu ranziri renge istiklal hata anabaha ndazibi shabakati l'internet ya tuzamba ndazibi zijirio harmeyezi inu kasina mahamitam ya kamili ndazibi nziro zawizi wa mali na misajada na masakala shabakati l'internet ya tuzamba kabati nongo nziro shabakati l'internet ya tuzamba nongo nzima dasi nura haraya uzamba do himari de serikali ya azali na azali
hauka sharia ngashiruruhusuo ristehi hauka sharia serikali ya azali inikiwa emastehi yonsi pia ne sharia shirende sawa harmenzi hatu shauka wandu wao riwastehi shatuka riwarie shatuka ya riwarie riwastehi ngardhanio kai ke serikali kwasi mango ina serikali ya azali ngarwastehi hiyo eka azali katsingwena era iswahe daula katsingwena gujono kashaba katil internet ya si humsite rimsite ngari msite hiyo ngarjo msite shaka tsunda amru na dunia ka batsimru ulobo ibande juma sivan rimrao amru na dunia mruna kane mvu hata yakane ufaume hata yakane mali hata komnu rimrao ngari site hiyo wandu wastahikiri waste enge yabo rihimi rikohanza walo kinyume na azali ikao mwenye baraka yozifanya ikao Sufu Muhammad bwana yozifanya ikao Razida yozifanya hahimi besho kaya elinye ya hao yotsi ligne journalistique shalinye ya ki opposition wahamba bisho kaya wokwa gabilie mizole lo shabakati l'internet ya ko hi gabili bang paske ngasina e kasketi ya ugabili heini muhima riutuhumu kaya nguo harma madhlum nguo harma dhulma harmensi hatu nezi iliu nezezi zabila suzi gabili rizamba bang yabo kabatsi la diwaza yabo kabatsi la diwaza hojume mihima ya hensinu ratsuyanda na waja huu ribu wa elimu ya hanyu nyinyi wangalizi wa tukufu wahesha bakati la interneti ya mlio hundani nanyi mlio bonze ya ujua mke harma manzishi ya huonesa izo shabakati la interneti ya zidiwa za harmentinu uhusu zembi za jirisi wa harmentinu ulanzela rega istiklal hata na lelo rimnikanie nafasi ni wakomoro mlio hundani ni walobonze mwanzishie shabakati la interneti ya harmanzia za WhatsApp harmanzia za Messengeri harmanzia zonti pia ili mwanzishie shabakati la interneti ya hojuma emihima mbali na bali mahsus ya hususi mali za daula inamna za swarifulo harmanzi hatu ili mdulo na toramuo ya ujua ya onese mihima ya hensi ya hatu rimbuli ya neni wango yabo enkodo ya hatu mbana ya hatu ngedono unalejua weaka usikwale weini tarehe 10 yaho mwezi wame abo ngari wazaunti hukume ndo zarebakia ngari hisio ya ukaya yembana ya hatu raiwana wala na lelo harma mahamili harma panza la mahamili ngari hisio kaya wakati uhusauhimi wisauhimi ngari unikawe nafasi nyinyi mshidano na azali na mfanyeze nziamu mhunwe shabo wao ye serikali na mzuelo nyuano mabakanga manzo mfanye nziamu mhunwe hamvu mabanga manzo mhunwe hamvu sinzia za haki za sharia ya masonduku ya vote shama mabanga manzo mrumie mvu yawe kanu amangwanzo wa mvu wanuka wanaume kamdubu honko doninga mwanao batike wa ushemeza ani batike wa ushemeza ukamimi hundemele jicho msama mbanga mwanao abo sisi ngari himao harumo ushangilizi wa matangazo isijoka hama banungio non evenement ye evenement rirenge gari mlindao ni tarehe 2 na radar ezembana zamvu mlonizo mazomzi jirisi harmensi namziruni shedaula bayo na sisi batu kalinaula hata tone
karina ulasa hata tone la husu ezijoka ujiri nezijo ujiri mbati jomba uka risha inshi video za wandu wakamati wa hawandu warema mizinga wakati yo kamati za ubisa na ulema nono mbana mwigabili rihimi rimone msanto wa msihundaru sasinu ransile mfumdaru kabili tarehe 18 mabaindi ngamanzao ensi kamili yife yensi kamili yife leo tarehe 15 afwan maudu tarehe 18 fumbili tarehe 10 fukare mabanga manzio ensi yife watike mrujo disa watikaye mrujo disa harme jimla ya hemasiwa sigari siduka tishindo ti supermarché yani ensi yife harmasi hundaru za kamili yode anosi maito wanyinyi mloki nyumena azali yani inu exercice mwifanyao ili mwoneze natija za hanyu hosonwe maranyia namna wowo wa mhisioni ranzile mfumlaru mamba ukaya ensi inu ngejo hufa walozi kwa na usisa walimaji kwa na henda mohonze mataksimani kwa na ubale magari ya hao kumrujorosha hondani warungwa joba kihomera honi gari lindawe mfumdaru lione eze mvuza hanyu ranzi rimtesteni ranzi haukaini exercice mwinikao wa Komoro ili mhisi eske izo nyinyi opposition manzao mfanyi engwa ubazima wenanyi haukwati bazima wenanyi wa Komoro loda uzo mfanyao leda uzo hilo mfumdaru wa Komori muuzisiwa nuwalo kinyume na azali enga mbakuma la honi hanyu wana hanyu wasendeli koli ujokange maria tende hula pitali ujokanza mbaingo shindoni atendo shindoni watike mrujo bali amba hindu kwenda ho shindoni watike mrujo pasha gari watike taxi jodisa walozi watirohe wasisa hata sababu de opposition ishidanona azali enyi maraia wa Komoro mlio hundani bandia de matarajiwa nuwalo kinyume na azali ngamonao ya uka ngamdungao izo ya opposition wazitsa hao nombinduwe azali haunga manzao azali kamtuishilia ya opposition izo wahamba wa mtarajiani hauka opposition yimtarajiani kwa naka humrengani hamvu wambalilie nizengba msirohe kwa naka uzia magari ya hanyu mseremu hazini kwa naka uzia ze taxi msikasema kopa shawato wa amri ya ukaranzi de mfumraro le 17 mai uja le 18 mai uja le 19 kwa tuhanza hata ivenyenga shidi se harmainsi le jawabu hilo wa Komoro ngamlingi wao mlitowe mlinike ya opposition hau mlinike serikali ilo jawabu la hanyu mlingi wao mlitekeleze na singari hisio uka emanaraba ukangasi opposition harmezi nti hukumezi razigabili watijo hamba ukaya sido nsongeza ya he ze resultats za hawa kama walindwa una resultat izo de ze resultats za mando walindwa unizo kabla ya uwasili tarehe 2 na ndadaru ya mwezi wa mekabili okay tarehe 10 na mfukara tarehe 18 tarehe 19 wa msahani harmatsi hundaru ni wa Komoro hele da uzo hilo mwajibu hakangwa hisio ukaya opposition wa hisio kaya ni maraia wa Komori ngani nyinyao
ngamko zao nyinyao holiho de opposition izowo wambao holiho de opposition izowo wambao wahisio kaya nyimara ya wakomor mlu harme masiwa ya nyomara enamna yezi swali fulao kamsi radhi awe kamkubali ya mesaji hiyo ya mwone samjibu ya sirikali ya ukakweli kamsi radhi mjohanza munibaraka setswalihi gouverneur mzamani wa hele swala ngazija ya rejei ya mrumeni bao wakati ya kaurumaena ikililwe mahamitsanu ya kamili mwonoraha njema ya yezi njema ya mjohanzani wa Komori mumrejezi ya jarengenzi ya yendese yode tafsir ya yabo ezi utaji wao mtarajiao Hasani Hamadi gouverneur mzamani wa hele si walangazija holiho wakati ya ka gouverneur umuda yao bitaharmo gouverneur wa hahe nanyi wangazija mhisi ukaya ye nuru ya Komori ikaimunishiani yabo mjohanza ya rejei harma yezi yode tafsiri ya yabo mjohanza wala walo ulaya letaya legala kaziwa ni Dr. Zile na Dini Nasui na Tosha Johari na Swali Muhammad Swali na Sede Larifu mjohanza uwandu wao duwarejei wajiwarenge yezi ba warumao lelo ngwaoende sona hii lodo jawabu mlindwao ni wakomori mlitowe amkubali zenungo hizo haukamgazi kubali yuha mavoti haukabanu kabasi voti sharia shahensi hatu shirende sao de sharia shahu mahazi uzili na 18 shavote wa itarihi mengomiraru ya humwezi wa Juliet mahazi uzili na 18 shodo sharia shirende sawensi hatu abaha sharia yisho shimhansiza azali asuman mandali ya mahamitanu ikao ngeandisao ranzeta rehimengo mili na dadaru ikahadisa ranzeta rehimengo mili na dadaru ya humwezi wa me mahazi uzili na 19 huenda itarehimengo mili huenda itarehimengo mili na dadaru ya humwezi wa me mahazi uzili wa 24 ya abo de itimizio mahamitanu uhusuye manda ya rais azali asumani ishode sharia shirende sao inti hatu wakomoro ngamjuaondo ya ukaya ranziri renge independence haini rais ya hajabo tijubanu yechobali ya sharia shahahe Ahmed Abdallah ya tendi ya renga yensi tarehi dadaru ya mwezi wa Juliet mahashibi na majana shenda na mingumfukare na nsan mwezi bandia yabo hafanyiliwa mapinduzi mwezi bandia yabo le 3 août hafanyiliwa mapinduzi ni aliswalihi mtashiwa hajana sharia shahahe wade raisi wa mandu akawale wadani madabdala sha na magali yezi ya mwezi mzima yezi ya mwezi mzima abukataka wahia kansilanzi shawe hawaza yezi ya mando di aliswalihi ibali ya sharia aliswalihi haroha Ahmed Abdallah hajamfanyilia mapinduzi le 13 mai 1978 Ahmed Abdallah harenge pouvoir yao hata novembre 89 Ahmed Abdallah habadili sharia hata kadombili Ahmed Abdallah harmale panza lahe mahakumi na mili Ahmed Abdallah halawa Johari haja habali ya sharia
mahasita johari hendeza halawane sharia shila haja ndo biao banda johari haja tajidini haja hakaufanya transition ya mwaha ndaena abasi jusu taki havotewa taki habala sharia taki habala sharia hata 97 taki halawa okutuzi uja azali hafanya kudeta habalia hasharia habalia harme mapinduzi yao hawayezi ya mapinduzi hawayo transition 2001 haja na sharia sharia hizo shibali waranzi 2001 ni azali hata haroha sambi haja sambi habala sharia na mnesherezi za wondoka siliwaza babi miele fahamena hangu lo valo c'est une tête fertile le fahamena hangu c'est une tête fertile chana mnesherezi kasiliwaza sambi haja habala sharia sharia hizo banda sambi haroha ikililu haja ikililu habadili sharia ikililu habadili sharia ikililu aroha azali haja azali habala sharia ndo vyera isi wa Komori ranzira renga istiklal ya tsubala sharia ya tsurekebesha sharia que sharia shirekebeshiwa awe sharekebeshiwa ishode shilo en vigueur ishode shende sao daula imara isiwa hensi nuoti pia haina muyetso bala sharia yawe sharia shirende sao kashambao yezia azali ngehisao 2024 si 2030 wala wadungo hele wana hii 2024 ba wanu wabararao ni yezia azali lelo galwe shelezi zao haukagabu wanu wabararao wahisio ukaya izorambao abaha uhusu ya gestion ya heze mali za daula ngwa dhaniyo ya vanu azali ngujoka ukavanu hata malakal muluku kada ukavanu hata malakal muluku 2024 ezi hahengelisao ngulindo ajiati ye kandida hauka ngujoka kandida ye kangwanzo ye hikangwanzo sha kana ujohendele hata 2030 lare jakariri voti yiyo de mana rabaukai nari makinishihe rike makini rijuendo yokaya ensi ngejohenda hasharia yabo ngeiladhimu wa Komoro wanduwa wastehi holiho wanu wa isama baukaya ngwanza watu we azali no yicho harmanzia za voti yabo wasike mashangaza na uhara na litulilie rione ele file hila isorambao hautimizi dalshanga yao inamna ye idara jimla ya urekebisha imabare imana de fonds d'entretien routier eze hazizi panshau harmalisi wadangazija la urekebesha imabare yako zao ba riwono hazi ya ndisaranzita na mjini hata ala aeroport hazi hiyo ifanshihano haukaika ubaza zingama na urekebisha zingama za kazamenye abo yo de fonds d'entretien routier rihisio tena uka ngiyo mobili abaha ngiyo inactive abaha gangalia uharma wa mjiwa eziunu heni bahanu walo ngama za benuha haurekebisha ka yo de hazi ya hao yezi jiri uharma lesi wala nzuwani msamu kazemvua zohunya rijoka na shilesiwa shamilima yabole tobe nourondo urengwao usihi harma milima usihi ngariwona weze nongoza ndisa ranzi wo pasoneri ya msam ya mironsi kuendelea
nana ezenongozi jiriyo harma portai ya hetravo public harma le swala nzwani yemilima ya kafu yenda ya zingi za bana itia ole kava na utambisha imaraia yevanu ya idara ya tai ya jimla ya nzwani nguswe mabare irekebeshawe mabare na ubaya zingama evanu da humungazija bahi yenzwani gestion ngyoje akawa mjwaezi emijaezi ya hatu kaina ujua ibuliwa nafasi wakati kaolelo nga wala wao mali haini fomonsi itolaone le shirika la hidrokarburi haunika ya idara jimla ya urekebesha ya mabare iliwa baezingama iliwa entretene zingama yabo ijo kaula hini ke harmane swala nzwani mtsamdu holiho lele tobe la kalarohoro he kashkazi heze mfwazasi hazi sajaza zingi ya heza milima ya kafu nironsi na mtsamdu haziyo kaula hini ifanshihe yabo ngarjo hutajia mudiru jimla wa huswe fond d'entretien routier bwana kapashia ngarjo humhonda ili ritsahe rijue aka nganzao bake ani ngari tundawe hawai namna ifumao harmaiti na ngomba Mwenyezi Mungu rielewana tosana salamu juu ya anu ala barakatila.